Dobar dan želim svima. Nije valjda da je prošlo nedelja dana? Tako vrijeme prošlo, nije prošlo nego proletjelo. Dobrodošli, drago mi je što se ponovo vidimo na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Danas ćemo spremiti kunića. Meso je mekano i lagano, bukvalno dijetetsko. I jako lijepo ukusno možemo da spremimo to jelo. Pokazat ću jedan od načina na koji ja spremam zečetinu. Danas ćemo spremiti zečetinu u sosu od senfa. I da vam se pohvalim, zeku sam dobila od moje rođake Jelene Popović-Vlahović. Predivno meso, lijepo odgajena životinjica, lijepo sazrelo meso i jako je ukusno, garantujem. Ako budete htjeli da naručite, nađite telefon u opisu ispod video. Za spremanje našeg današnjeg jela treba će nam zečetina, treba će nam brašno i mlevena slačica, mleveni senf, bukvalno prah. Malko sirčeta i malo začinu po vašem ukusu. Ovdje imam i mleveni lorber, i origano, i muskatni orah. To sve po ukusu, soj i biber normalno. Biće nam potrebno 250-300 grama piva i 250-300 grama pilećeg buljona. Zeleniš, znate mene, bez zeleniša nigdje, i jedna glavica crnog luka. Prvi korak u spremanju naše zečetine jeste da napravimo smješu od 2 supine kašike brašna i 1,5 supine kašike mlevene slačice. To da napravimo smješu, u tome da uvaljamo zeku i da ispržemo. Za prvi korak mi treba da ispržemo naše meso i da pripremimo ovdje sos. I zato ja koristim mješavinu ulja i ovolike količine maslaca. Lijepo se zagrejela naša smješa od maslaca i ulja. Lijepo, još malko da držimo. I sad da ispržemo, samo da porumeni. Da uhvati brown koricu. Zeka nama lijepo se ispržila, uhvatila browngastu koricu odozgo i sad na onoj masnoći što nam je ostala, mi da napravimo sos. Prvo ide sitno sjeckana glavica crnog luka, poslije dodaju se ostaci mješavine brašna i senfa, poslije mi dodamo 300 grama, 250 ml piva i isto tako 250-300 ml pilećeg buljona i da začinimo po ukusu sa začinima. Ajmo detaljno da prođemo šta ja koristim od začina. Malko pola čajne kašike muskatnog oraha, malo origano, malo mlevenog lorbera i malo estragona. 1 supinu kašiku sirčeta, 1-2 po ukusu brown šećera, obavezno brown šećera i 1 dobra kašika senfa. Poslije korigujemo so i biber i dodamo začinsko bilje i sve da pomiješamo. Evo, pripremili smo sos za našeg zeku i sad ćemo sa ovim sosom da prelijemo meso, da pokrijemo i da pošaljemo u rernu. Rerna razgrejena na 200 stepeni.
Stavili smo našu zečetinu u sosu od senfa da se peče i moram da vas podsjetim, tako trebalo bi da se peče dobrih sat vremena, možda sat i 15 minuta. Dragi moji, spremili smo zečetinu u sosu od senfa. Ukusno, garantujem. Probajte kod sebe kuće to da spremite. A ja još jednom da pozdravim Jelenu Popović-Vlahović za odlično meso. Nađite njen broj telefona u opisu ispod video. Dođite ponovo na moj YouTube kanal, nešto se sprema, nešto ćemo da spremimo svi zajedno. I uživajte i u kuvanju i u jelu. Prijatno!